Imon Frey ekhaya. Imon Frey ekhaya. Yebo le ndawo. Imon Frey. Kunelethe sitholile namhlanje. Sitholile letha ke. And I'm a proud Swati maiden who has just been attending the annual Umhlanga. Phela ngithena amajiji nina. Yes, protect kanjani uke emhlangeni from Groover. Unomehlo ubonga nje uba as long ilist of unomehlo yini? Hayi, kumele kumahhala ukuhlola ngeke. kwethi indawo kumahala khona kaloku abanye uvela ubona uba lo wekhe ibhizinisi Ngifunda ukuningi. Ubona babanja ngamatishu. but I feel like Ngizokhuluma inhlamvu enkulu kabi futhi. Ngempela. Inhlamvu leni igama elibizayo inhlamvu enkulu kabi. Waphindwa alisho futhi. yayiva nendlela atsho Inhlamba leyo. Hawu bakithi bokuqala umntwana ona 5 ukhuphuka ukuhlola. uyahloliswa Una 5. bayadlala labantu umthetho oqhamuka yilo ngoba kaloku yena wajoyina ena 13 le ngoba nje uyondi unomehlo utondivulela into obona eba nawe sekunjalo intombi yaphuze lento ngathi ke wabhaqwa yena engekekhiwanto. Zwan. Hey, ubheka manje uqalisa lo ngoma kuzokwenzakala khona manje. Zoqalisa ingoma ubheke itulo hey. Ubheke unangoma kuyo. Uzakubonisa ukuthi kuzabe ubani ke namhlanje ngale ngoma le. Awuthi ngifuze bayithi. Zwan. Asimamele. Namhlanje ukuphathela abanye ke namhlanje. Namhlanje Angiphathele umkhaya. namhlanje ngikulandele futhi yayifana ngoma phela manje uthikana phakathi ukukangisa abantu yethi abashayibenga hayibo umfeka computer phansi exoxa lemati lapha ngidaba kakhona umfula ngiphuza ngiphuza umsimkhulu ehlamfana ngene imbojulu uzulu ukhalima shino office ngafaka ngamalona uphutha kancane ngoselatona wona tofuna tekulonyoko madoda esithole sesilo ngoba isilo ngokaso madoda ukhalimesha undaba ezitho umfaka amadziyo lapho khona ngavunya bangivuma khona bathi abadide embekeze ngabadide emhlabe ofuthatha evuthayo hayi bangivume ebhali bathi Jay's demand bangivuma kwahluki bangivuma manzi nanwande evali barayo ntshaswaro moto kama mnado ngalibiza kabili moto But Jay's the man or Jay's what? Jay's the man. Jay's the man. Lapha ebhale eSummer Strand. Yeah, eSummer Strand khona manje babiza iGqeberha. Oh yes. Bavume eGqeberha. Bangivume eGqeberha amakhaladi. Amakhaladi. Ayivunyiwe. Hey. Yavunya amakhala bathi Jay's the man. Ngari Jay's the man. Yeah. Hayibo sanibonani yaphila. siyaphila Hayibo anathi siyaphila. Zani yaphila kodwa nisizwa kithi. Sikhona. Bongekho last week bokuphi? Last week bengibambekile. Ubambekile? Hayi ke. Bengisabambekile kodwa yayi ngibuyile khona manje. Uwe lo. Khona ngisaphila futhi. Futhi ngabatshela ukuthi ngathi ubambekile. Kakhulu. Hayi last week besihlele kamnandi usakhona uzezipho lapha yana besihlele nozizipho nonkanyezi. Kumnandi kunje. Kungabi indaba zalutho. Hayi ke njenge ngitshela ukuthi ababulisa phela ekhaya madoda. Kungcono ekhaya. Ngcono ekhaya. Kumnandi phela la ekhaya ke. Asibabingelele nje bonke ababukeli basekhaya sibonge nje ithuba basipha lona lokusibuka nokusilandela enkundleni zokuxhumana phela ngeke size sibakhohle ayisijabulela kakhulu lokho enikwenzayo
Awu. ubeke futhi nikwenze njalo Benze kanjalo. hawu-ke Hayi asibonga. Njengoba ngisho ukuthi asihambi isodwa ke namhlanje. sivakashelwe phela Awu madoda. siyavakashelwa phela ekhaya kuyavakashwa ekhaya kanti Siyavakasha ekhaya. Dala sibathi siyavakasha ekhaya. Futhi ke namhlanje ke hawu namhlanje kusifa. Nisiladze kuthi. Phansi Monfrey. E50 90. Hayi. Wesomathikane. Isigodi. Kwasamadzikane. Hayi. Esho sisazofunda kamnandi ke namhlanje. Siqala phothi siqale ngawe ke ino. Uyaphila kodwa? Ndiyaphila khona njani bhuti? Oh yaphileka ababulise phela batshela ukuthi ubani uphuma kuphi into ezinjalo nje. Oh. Kulu ukuthi umjoli lona uqubulashi nonini masinza ngona labanye besinza ngomlongo umtshana ke mazizi nojama kaShado Sandlulu bephuma khona le 59 mpungutshana usigodi pass kwakhe jagalo kwamhlohli nje kwakatangene encane yatalele lithathene nomahelela into lesikodi. Awu madoda ino ke lo yakujabula kwabamnandi hayibo siyakumukela la ekhaya. Sijabulile ukuba nawe. Hayi kumnandi kuba ke ekhaya. Kumnandi kuba ke ekhaya. Kumnandi kuba ngoba kungcono ekhaya. Kungcono ekhaya. There's no place like home. Sasho isilungu. Molweni. Yaphila kodwa. Ndiyaphila ndim intombi ebhaca wangandata emakhaya ndiyatshona ngondithi ayitulatule yesigodi takumite kuwe ukuthi ungayibhobhi inzabo ongayati nami ngiyantuphitsitela ndiyalutela enhlata amabhaca ntabhobheni kwathi wena ngawade ndikushiya. Wezwani asasizwa isibhaca manje awusiza ngilahlekileke manje Ngokuthi axake ekugqibeleni ukuthi ungayibhobhi inzabo ongayati kwabhaca. Futhi ungabisiteki ubuya lutela uyalena lebo wekhistikile letani ubufaka amabhaca hayi iqonza khona. ngisuke 59 nobabili 59 Monfrey. 59. imon frey ucela imon frey ekhaya Imon Frey ekhaya yebo le ndawo. imon frey Phela uV ubuya e50 nibuya esigodini esodwa noV. Hayi. Oh okay. Kwesakhe isigodi nathi sikwesethu isigodi njengoba naye kwesakhe isigodi. kanti makuthiwa 59 Postal code. Postal code. Ithini yakho zone postal code? 3855 Ngayati wabhaca ndiva ngoseytrend ukuthi 50 ayinto hayi bengayati babuza. 59 Bongayazi. Ndiva ngoseytrend akumane kuthiwa 50 ayinto mabhaca withi ndithi mona. Watana ukhona. Ndathi ndiyangena. Hayibo manje esakho isigodi sibizwani? 5 nomgxabho bovu. 5 nomgxabho bovu ngoba yini inhlabathi yakho ibovu. Hayi ndathi kuba wakusenze kanjalo. Hayi akikho bovu umhlaba khona. Oh wena esakho ino Kuyempungutshana. empungutshana. Oh, empungutshana. Yona ayina nickname kuphela manje uyabona Emshisandlo. Umshisandlo. Emshisandlo. ngisuke emakhaya Emakhaya. areas Emakhaya. Yeah. Chokhona. Ama influencer ke Nakubhotshwa lawa. ke ngabantu like abasuka edasi kwabhaca kubhotshwa ngabantu abayithi. Yithi ke labo esisuka edasi Enisaphunga esisaphunga esisasinza sisakhonke into ekho emakhaya. Uyabo? ngiyabona nje impela niyakujabulela kuba basemakhaya impela kumnandi Sijabula kabi Thixo asitshintshe nokutshintsha noma kuthiwa sifike eGoli siqhubeka nje sibhobhe isibhaca sethu bakuthi Hawu. sinakwaqesha hayi Kamnandi. kamnandi kabi. Hayi. niyasibhobha isibhaca bekudingeka uviyeza ubhobha nani Hayi wethi ngoba phela manje Kanti umbhaco ufuna ukuthini ake nami ngizokhopha nabo. Translated. wena bakutranslated yabona into abasayishilo mhlawumbe usazwe nje 50% Khona injalo mina ngizokuyalutela ungayaluteli ungaphithiteli zonke lezo zinto Siyaluyalo. ungayaluyalu awu Ungayaluteli. angithi uyezwa Phithitalo kuyalutela game cishe kube igama eli1. Sengithule. Igama eli1 31. awu madoda kunelethe sitholile namhlanje sitholile letha ke la ekhaya ke sitholile letha ephuma kubo umkhaya
abomkhaya bayasibhalela nawe ke mafuna ukusibhalela sicela usibhalele na social media ekhaya podcast ungasidm mangabe ufuna ukusibhalela on our email is ekhayapodcast2000@gmail.com 2000 not 200 2000 2K yeah kube njalo kube mnandi so sitholile letter namhlanje ake sizwe ukuthi bafunani kule letter either bas advise ukuthi senze kanjani ngoba bacela thini advice and stuff like that izafundo me okay bathe kuqala kumele ukuthi sifunde disclaimer ngale letter disclaimer ngale letter because apparently kunezinto ezizokhulunywa lana kule letter lena futhi we must protect ourselves as a podcast angazi ukuthi mina kanti ngoba abeze sibalindi asazi okay but as a platform protecting Ubuntu or mission to explore where modern culture meets conversation, today's discussion touches on a deep cultural rights, the South African Constitution and the protection of minors. Please take note of the following. Legal compliance. The Ekhaya podcast fully recognizes, respects and operates under the laws of South African land, specifically the Children's Act of 38 of 2005, which protects minors from is it minors or menace? Menace. Abantwana abancane minors. MINORS angikhuluma niphele. MI that's minus. Minor. It's minors. Minors. Hey, from potentially harmful practices, we do not encourage, promote, or condone any legal acts or violation of children's rights. The opinions, views, and a cultural perspective shared by the host, guests, and call-in listeners during this episode are for educational, cultural, and debate purposes only. They do not constitute legal, medical, or official human rights advice. This episode discusses topics surrounding bodily integrity and sensitive traditional rights. Listener discretion is advised, especially for younger audiences. If you or any other minor you know is facing a form of abuse, exploitation, or cultural endangerment, please contact the National Department of Social Development Childline immediately on 116 or the Gender-Based Violence Command Center on 0800 428. Kanti sofundani with this with that being said, let's wasifundela umthetho ngisawathi ngithenga izindaba ifiki hey kodwa ke nandi kiletha ethini hi ekhaya yebo siyonjani siyaphila thina ekhaya awuzweni ekhaya sawubona mkhaya sengiyalithuka mina le letter le nama disclaimer ngaphakathi inomthetho le legal bathiwa children rights incwadzile hi ekhaya, my name is Nobuhle. Kayikhipha ngo-anonymous yena. Lutho. Uthe nje ufuna uyibeka isimbaba. Sawubona Nobuhle. Muhle ngempela. Mhlawumbe befuna kodwa ke. Akasho simkhiphe anonymous. Sorry. Akasho. Uthi my name is Nobuhle. I am 19-year-old Swati girl from a village just outside Emanzana. Nyembombela eMpumalanga. Madoda. Zazi la uqonywe khona. Uqonywe eMpumalanga. Esasho nje bazazi. Uqonywe eMpumalanga. 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 Phenza undifu. Into zabaSwati. Hayi awuqhubeke bathi eMpumalanga. But eMpumalanga lapha le ntokazi ihlala just outside Emanzana, Nyembombela in Mpumalanga. I am currently a first year student at university and I'm a proud Swati maiden who has just been attending the annual Umhlanga since I was 13 years old. Okay. Initially, my parents forced me to join and I was so nervous, but today I thank them from the bottom of my heart. Uthini? Abazali bakhe bamcela ukuthi ajoine emhlangeni na 13 Bamphoqile. Usitanje bamcele bamfostile. Uthi bamphoqa. Iyabheda. Uthi bamphoqa. Kakhulu iyabheda. Initially, my parents forced me to join. Hayibo ingane kumele mangitshela ingane ukuthi yenze kanjani. Khamba nathi intombi yakhamba emhlangeni wena usalelani? Ufuna ukusala ekhaya wena. Simple, nathi ngisho njalo. Ungamfosti uzoyela ngokuthanda kwakhe ngoma sekuphoxa lo mntwana uzothini? Ucabangana na 13. Umfostile. Akahamba emhlangeni. Yilento esebesikhuluma khona manje, yabo?
aka emhlangeni lapha yeka abafana umforce khona challenge ngibona ku TikTok umuntu ethi 13 years with no kids. Kanti 13 years with no kids. 15 years with no kids. hayibo kanti kumele ingane kahle kahle kumele uthole una how many years kule mihla kule mihla lobuna 2 nona 11 nje umntwana ungamchola ehuqa isisungu grade 8 kule mihla yango grade 8 vele umntwana efike nje umnina zizipevuma le abanye bakushanga 2 wa grade 8 hayibo high school la kulama public school esifundza ku hayi 2 nje umuntu ese grade 8 na mhlambe okay ukusa yo usanyani hayike uthi initially my parents forced me to join and sorry why ngiloko ngiphohle and I was so nervous but today I thank them from the bottom of my heart being part of the Maiden taught me to love my culture. I learned so much from the elders and unomehlo traditional inspectors. Yes. This culture literally protected me from the peer pressure of the groove life, alcohol abuse, teenage pregnancy and HIV. kanjani On top mhlawumbe uzasitshela ukuthi kanjani kanjani phela senzena amatshitshi nina protector kanjani uke emhlangeni from ama groover from ini from alcohol abuse kulonzawo leyo kuya ngoba wena ubani nokuthi ukhuliswe endzaweni enjani agrovayo uthi umuntu umbone ethevele camping abele groove hayibo bakhona kodwa vele bakhona kuya ngomuntu bunjani hayi kodwa vele ezinye intombi zamanje we kunenye ebike trend earlier was it last year kumnye umgidi nje eKZN amanye ezinye intombi ezazidakiwe laphana ziphethe ama astropairs emgidini wentombi yakhumbula babemvunulile bemvunulile hayi ngoku umuntu uyatentela I remember that. I think nonomehlo sebahluleka ukukhuza ngoku umnomehlo ubonga nje ba as long iliso khona unomehlo yini unomehlo gogo laba baphatha abantwana ogogo yazi mina mathi data inspectors ngithi laba bakhamba bebheka yilaba bahlolayo is labo banizo 50 rand hawu imali vele kuhlola hayi uzwane imali kuhlola angazi hayi kumele mahala ukuhlolwa ngeke kwethi indzawo kumahala khona kaloku abanye uvela ubona ba lo wekhi business ngo kanjani business uke business mhlambe njemba ephethe mhlamba amantombi awu 31 uyabo uphethe nje intombi athi sibantu abami kuyahlolwa niphatha ama 20 rand mawuthi uyambuta lo ma 20 rand athawo kuhlamba nje amehlo bakhona abanjalo hayibo ubuthi ubuthi ke nawo bamhlambe ukuhlamba amehlo kanjani abanye ufike bethe tissue mhlambe mina inqene ukubamba ngetandla takhe abe efuna tissue ke hayibo hey sabufunda okuningi ukona babanja ngamatishu hayibo but I feel like leyo yake yaxoxisa kwenye indzawo sase kwenye camp yake yaxoxisa into enjalo yaxoxisa kakhulu bakutheni phofu abanye tanga babambe ngetissue but there was this girl wafile wasi nje cala iniphen tissue then wakhubeka lo mntwana bami nakutheni ngoba kaloku andisilanto yokuthi mhlambe kuvalwa i-curtain kanje nimile iline kanje abanye bangaba akunanzawo yokuthi mhlambe ngayikamera uyabo so bona ke ngoku ungale uyabona umntwana kokuyena kwafa wathi ngicela itissue hayibo imhlola yabo wakhubeka ke ngoku naye waqala wabuta phofu ba nawe ubanjwe ngetissue wathi hayi mina zanibanjwe ngetissue wabona baye shuthi mina hayibo khona into andatela yona lo mama vele kubanjwa ngani nje vele natural nje kubanja ngani hayibo ngizokutha amapedi adonsa lento zakhona leziya inyani asirasto adonsa into khana usibizani isibizi inyama lezi ngase ngaphandle lezi hayi wena ngiyakutshela awazi kuba nencwadi amalebe hayi wena ayadonsa amapedi amanye mhlawumbe ke uthi hayi bonke ngoba phela
our sound engineer lapha umpeli lokwethi nasebasuthwini phela angithi abasuthwini nentombi zakhona zentabeni zizodonswa lapho shukuthi ebasuthu sicela nizini izosixoxela ukuthi kuyadonswa ngempela nani ke mapedi ngoba ke phela our sound engineer haya akazingeni usitshele nje athi mina nje angizazi lezo zinto ngikhulele egoli please into nomdoswa but ngingayizwa uyazi lonto ayizwana uphila ukhamba ukufunda ke but ukhamba ukufunda mina ngizonikhuluma inhlamba nje kuphela inhlamba le ngizonikhuluma inhlamba enkulu kabi futhi ngempela inhlamba leni igama elibizayo inhlamba enkulu kabi madoda fake kuyasenza thina sazi thina mina inegama ke nyeke awusibiza inegama ke linye ngaphandle kwamalebe hawu waphindwa alisho futhi uyayiva nendlela atsho inhlamba leyo hawu bakithi eNatal izinto lezwana ngiyabona ukuthi awefuna disclaimer la ngathi kuzo okay, I'll say that this culture literally protected me from the peer pressure of the groove life, alcohol abuse, teenage pregnancy, and HIV. On top of that, because I stayed pure and remained a dedicated maiden, I received a maiden bursary that is currently paying for my university education. Yeah. The reason I'm writing to you is because my younger sister just turned 13. She has seen how culture elevated my life, and she's the one begging my parents to let her join the maidens. But when we approached the very same Unomehlo who tested me back in the day, she completely refused to accept my sister. She told us that her hands are tied because of the strict rules enforced by the CRL Rights Commission and the Departments of Social Development. The law says virginity testing on anyone under the age of 16 is strictly illegal under the Children's Act. The Unomehlo says she faces arrest if she tests a 13-year-old. Ekaya family, I feel this is so unfair. Why is the government stopping a 13-year-olds from accessing a cultural shield that keeps them safe during their most vulnerable teenage years? Ngitshela mina ukuthi ilo amalungelo imithetho la ama rights ahleze ephikisana nesintu. Ngihlezi ngintshela. Ayi true. Bengazi mina ukuthi kanti you need an age. You need an age to test. Mina la bengisinela khona bekuqala umntwana ona 5 ukhuphuka. Ukuhlola uyahloliswa una 5 bayadlala labantwana hawu kahle but nangaphandle kwalonto umntwana kufuneka akhulele kuyo lento kodwa ayadi ayithanze uyabo akwathi kuba naye athi ba ndaqala ndingaka ena 5 yes besigida nabo thina nami ngeke ngababona nje campaign etenteni kubanza nabo emakhaya ngiyababona that's why ngimangala age because emakhaya bakhona mahlangana intombi kunengane ezincane ezisina nabo lapha nazo uyazibona ziyasina zimvunulile zihlobile kumnandi umthetho oqhamuka yilo ngoba kaloku yena wajoina ena 13 uthi Unomehlo manje uyala Unomehlo uyabona ba lo umthetho ofika ngoku umthetho of 2005 of 2005 shukuthi how many years 2005 ukhona lo mthetho 21 years shukuthi na 21 lo mthetho ukhona Tutophula ke cacile laba la egoli bawubothwa bonke ngoba ufika kunabantwana abangaka but isn't it maybe mhlombe benzani labo Nomehlo esike sababona ukuthi ingane zikhona lapha encane that are under age or under 13 years old isn't it maybe mhlombe ke ababa test babafaka nje ukuthi they must learn and then mhlombe under 13 yeah ngcono utheni lapho lona uthi akafuna ukuba test akafuna ukuthi bangene eqembini lobuntombi kodwa wamngenisa yena lo yena esina 13 yena ngalesikhathi sakhe na 13 wangena but manje omunye mhlawumbe Unomehlo wenu lo nikhuluma ngaye utheni mhlawumbe omunye Unomehlo uthi the same Nomehlo uthi the Nomehlo says into endiyicho kuba inoba naye lo Nomehlo uva ngoku lo mthetho ngoku na 21 years but useyasaba naye umthetho awuva ngoku aqonza kuba
Kuna 19 lo muntu wayemhlola ngokwayena 13 ngoku into wayena 13 nini umntwana 19 wayena 13 nini ngoba mhlombe it was before 6 years back was not 2005 was after 2005 yeah nisho ukuthi usahlole yeah sengisho kanjalo ukuthi that means ube na 13 after lo mthetho naye ngoba phela umthetho wa 2005 inona 19 2005 ube na how many years umntwana 19 manje uthini ngo2005 ngo2000 lo muntu angisho waqala na 13 lo mthetho waka 2005 so masibheke ukuthi lo muntu ona 19 manje wayena 13 nini was it after 2005 or before 2005 after was it after so unomehlo wamtesta after usukhona vele awuqhubeke simuzikhala ngani 2005 hayibo so masibhedela naye somtshela bethu uyabheka my sister is heartbroken awuvela ingane ifuna ukwazi amasiko she wants to learn heritage now not when she's 16 and already exposed to the dangers of the streets. But when I look at the news, it's a huge mess. Human rights groups are saying the practice is patriarchal, unscientific, and child abuse. Oh, so that's why but I commented to but is a child abuse is patriarchal. Ngoba kunabantu vela basho njalo bathi why should we test females and not test the males? Hayla kusuke bakhulule esilungwini lawo watsho kanjalo hayingeke. Intonyana khona nangathi u-test email ungaqala ngayi ukuthi test email. Hawu. Ngoba phela thina sitesta ngaphakathi but asikho lapho. They say the public marking of girls who pass the white clay on their foreheads humiliates and stigmatizes the young girls who don't pass. Sivake manje isilungu. But laba so but the public marking of girls who pass with the white clay on their foreheads humiliates and stigmatizes labo abangapasanga. Futhi wena mangabe ungalitholanga bese uhlambala awulithola wena uyelani wena utathi uyelani wena pha ngoba kwayilonto ithi aphinze yekho ba kwayesibaya sakuni siphele kwayinto manje uyondi nomehlo utondivulela into obona eba nawe sekunjalo ukundelela lokho kufuneka unihlambile amehlo ke lawo. Kodwa phela umthetho uthi noba ke awuyanga just because wena uhamba elalini lana ufake leqhikiza la khona leli we are stigmatizing and we are humiliating those that didn't have even though bangayanga bona. Hayi ngeke umthetho utheni ngathi lowo. Nalo umthetho angasuyuxaka nje ngoku but it's unscientific also. Mayiqeda uthi they even say my university bursary is unconstitutional because it coerces poor girls into testing just to get an education. Coerces means should but the bursary yakhe is unconstitutional because yenza abantu like it yenza ube ngcono ukuthi woza sokutest very promoter bona ukuthi labo abantu abasakhulu ukuthi nabo beye. But isn't that a good thing? Isinikeza nebuzzer. Hayibo. Yani ibuzzer phela utafunza ngapha ke. Mhlambe naye lengane yakuba ibona lokho phethe siswakhe ngathi izinto uhamba kahle yikho naye sibe influenced. But isn't that kaloku angeke ungayihalela into enhle uyinqwenelele kuwe. Kaloku nangaba lanto inhle kuthi amabhasari nawe lanto uyifunela ba nami ndiyafuna ukufana nosisi wami. Injalo. Nami ndiyafuna ukufana nomajili. Akasasevala bakuthalenze 16 years. Hawu. Avala alinze 16 years no kwaseke na 13 anditsho akasosethi alinze 16 years atonke no usekuthi la nokuyevasithi asazi mhlombe lapha emzana lo mthetho uSwatini kuphela okanye ngoba manje emhlangeni bakho Mpumalanga la eSwatini hayi Mpumalanga hayi athi mhlombe seSwatini hayi ngoke eSwatini yani mhlombe seSwatini but mina ngiyamuzwa mina okay uthi on the other side traditional leaders and cultural advocates like Dr. Nomagugu Ngobese are fighting back, saying these laws are a direct attack on African heritage. They even argue that the test protects young girls because sexual predators are terrified of raping girls who is known to be part of the official testing program. Yes. But lo mthetho lo ukuhlolwa kuprotecta emantombazaneni kulaba abadlwenguli ngoba phela abadlwenguli mabazi ukuthi you are part of a program yamatshitshi
badlalela kude nawe basho njalo ke laba aba4 uthi especially ubani uDr ubani uDr bani Ngiyathanda Ngobese. Dr Nomagugu Ngobese Dr Nomagugu Ngobese, do you know Dr Nomagugu Ngobese? No. But ke she's one who's really fighting back ukuthi ke lemithetho lena ke undermine i-African heritage. Vele Ikabini lento. kanjani? How be target uphinze ube target. Hayi kodwa ikhumbula kwana nento ebuhlungu lapha eyenzakala Orange Farm amajiji lawa athatha ayobulawa. Yes, ile nento. Khona lenye intombi yaphoze ya lentuka but ke wabhaqwa yena engeke ekhiwanto. Wacishwa richwa omnye nje yini manje ngende imbiti igama lakhe. Hayi wabhaqwa kanje sixoxele. Okay. Mhlawumbe phela wabhamothi umuntu wabhaqa esethi uyadlwengula. Yini wabhaqa umphakathi? So kwakune ekhempini yakho ntangendive ndiyeva sabasekhela iVN egroupini ukuthi kuyele kwento kanje besichazela ke yabo. So kwakune camp apparently eTsiyetsi, yes. Since kwakune camp kanjalo eTsiyetsi bakhamba ke igroup yabo. Mabakhamba igroup yakhona wabuya ugirl wakhamba wasiwe esibhedlela ngelanga la khona. Kuthiwa anditsho njengoba egida la ebusuku bethi bayeva abantu khona umntwana wathi mayochama weva ukuthi khona umuntu okhalayo ngemva. Mabethi bayaphuthuma ke bayoqoba bafika lentuka. Akashaywa leyo nsizwa le Washaywa bese ke bamthatha bamusa esibhedlela. Basaba manje ngekamekhinto. Bayabukwa So uphinze ube yitarget kwasumntwana esibhedlela. Wabengekamoshi ke. Kwelinye icala awubi target ngoba umuntu uyathi ubani ke ndabhaqa bavele ndiyentile lanto. Sawuphela isibaya sake ekhaya. Emntwini osathi kwisulu. Mhlamba abanye bangangayilandi ngokomthetho. But ndiyathi bamnabona ngo isibaya sakho bodwa sigqiba nya. Hey asiqede. Uthi family, I'm so torn. As a young African woman who benefited from this custom, I see it as a beautiful preservation of morals. But the law sees it as a violation of a child's dignity and a bodily integrity. Please help us discuss this on the podcast. Is the 16 age restriction protecting our young sisters or is it destroying the foundation of African culture? So for now to discuss the 16-year age restriction, do you think it's a preservation, it's protecting the young, our young sisters, or it's actually destroying the foundation of African culture? Yeah, destroy kum. Or destroy. So when ayivumela le ndaba ukuthi baqale ngo13 angene umuntu akaqale nje semncinci anditsho naye ubonile ukuthi kususu wakhe yamsebentela uthi wachwana nebhasari ngenxa yelento ukuthi ukhambete intombini. So umntwana naye nake ibona into kuyinto enhle le ekhiwa ukuthi khanjwe intombi kanjani naye angajoyina semncinci into yade ukukhula elata usiko eyadi yonke into. Yabo because ngoma mayita Jonas ke mdzala athola ukuthi uzobe seyichole namanye ama influence from abanye abantu abangayikhambi le ndlela. Kanti mayita khula vele sehlele ekhamba le ndlela utabalula ukuthi avele nje aqonzane nayo. Ngoma seta Jonas ena 16 mhlawumbe uyobe seyichole netinye nje emanye ama influence nje abhedako. Enye into kaloko ngoku kuphinze kuthiwe ligotshwa lisemanti. Yabo ngoku umuntu naso una 16 soqinile. Awuqinile. Yabo so angeke uvele ufike nje usuke kwi-new straight uqine like so yakwathi ugoloza. So yakwathi ugoloza kuba hayi angeke uvele usuke nje ukhambe uyo mhlambe ufika kulomama lo ungakwathi nayo nomehlo ukumphikisa ba hayi kanti na ukhule kulomama lo ukhule naye wathi banikhulisene kanjani mhlambe ke understanda ngo. But I always thought ukuthi entombini ngoba nginokuzibona vele intombi incane and I never thought I never like think ukuthi baya test. I always thought ukuthi bafunda isiko. And then ke masefika isikhathi mhlombe ke bengazi nokuthi age khona but masokufika isikhathi nje sesebona ukuthi ayilo ngathi kumele ukuthi atest then uyaqala kuyatesta but bonke noba mhlombe umncane njengothi una 5 uyangena lapho ngoba ufunda usiko lapho but testing then you can test maso ufika ke esigabeni sokuthi bayabona abazali bayabona vele mhlombe nomehlo lo uyabona ukuthi lona yena ke manje sokumele ukuthi angene esigabeni sokuthi atestwe. Hayi wona umthetho lona mina ndivumelani nawo.
awuvumelani nawo Andivumelani nawo. mina ngiyavumelana nawo Kaloku labantwana ngoku ama-club wangoku selingena umntwana ena-12 ngiyavumelana nawo chayisana nabo ke tifuba ngoku umntwane nangu uyaqumpa la so wena na ubaleli uba makakuhambe yobekha into yesiko lakhe uthaye kule groove ukuya egroovini kuhlangana naphi nokuba intombi phela yakuprotect basho njalo protector ngoba kaloku egroovini utancila ube careless ngiyatshela ukuthi ningayi emagroovini nani uthi la improtector from groove life alcohol abuse intombi awuye ilokujaneni ikuprotecta kanjani uthi it protected her from groove alcohol teenage pregnancy and HIV mara imani kwekhele example thola ukuthi kuthathwa ngolwesihlanu kiwe camping yes ngomgqibelo nizovuka ngide ngalo lwesihlanu wena thola ukuthi abanye abantwana bayogroove kune event enkulu eyatiwa kumhlambe kulelo kasi ohlala kulo yabo wena utabo wathi bamnandi ecamping andiye groove kodwa futhi amalokujana ama-campaign awenziwa every weekend shuthi le weekend engenziwa kulo muntu usenayo i-chance ukuthi futhi ehambe uphuza ngithi utshwala nomntombi abuhlanganisa sidalo lalela mina lo mthetho lo right wow to right uyavikela vele uvikela bani uprotect ayingane lalela uthe lo uma wakho wamphoqa my mother forced me usho njalo so ukuba mphoqa vele wayengafuni yena lo ukuya uthi but I thank them from the bottom of my heart after seyibonile ukuthi lento i-right kodwa babemphoqile ukube qala before izivumo engahambiselana nalonto kusho ukuthini lo kusho ukuthi wayengavikeleki ngoba wamphoqa ukuthi enze into akangayithandi ukubani kuthiwa wakwenza engakuthandi yena lo but I think ba nayo ba wayengayifuna impilo ye-groove wayengeka yente noba seyikemathi uphoqiwe uzuthini wena kumzali wakho ukuphoqa uzoya ngenkani kodwa vele ingane kumele ilale umthetho wasendle umthetho endlini mawuthi lana ke intombi zihamba umhlanga and yabona ngathi uyithandzile yena lanto uyefuna ukuthi yeyila uyabo njengoba ngoku seyikubuhlungu inhliziyo uba andivunyelwa mina manje noko sekemdala umntwana sekemila namabedlana kanti emhlangeni ufike efundiswe ini ufundiswa ubuntombi ukuthi phatha uba nawe intombi ba utiphatha kanjani bakhona bakwazi ukuyiphatha ungamfundisa wena mzali egcekeni ukuthi wena mzali umfundise egcekeni umtshele wena ukuthi ufune ukhule kanjani mntana ifana nesikolo ngiyayizwa ifana nesikolo isikolo phela ungaya esikolweni uthi uyofunda kodwa endlini mangabe uvela ukhuliswanga kahle mafika esikolweni lapho uyohlupha nje sentombi mtshondela eziphuzayo lezi ezenza zonke lezi vele amakubo nje bayaphuza kungabi indaba zalutho so withini ke indaba wena uthi hayi mina ngisho umthetho right okay niyawuphikisa nini mina ndisawuphikisa sekelani phela uthini uphikisa mina ndikutshenile zana ukuthi njengoba nomphikisa lo mthetho ukuthi lo mntwana lo kumele akhule athi uba isiko likhamba la into ikhamba kanje angangenisa engena seliqina into nasathi ayimamela seliqina and futhi kungenteka into ukuthi nomzali wayemforced uba makakhambe lo mntwana ngoba wayibona ba angazi ukuthi akhamba ahluleke la ufuna omnye umuntu otamncedisa ba hey masibuild impilo yakho wena athi ke ngidlale uDevil's Advocate la yazi lento leyo yokuhlolwa lena njengani benikhuluma ngetissue I think it's quite invasive like man uyabona nje like isithunzi sakho ingane nje ukuthi umele uyodonswa amadolo laphana ubheke ngaphansi lapha it almost like umthetho feels like lo muntu loyo is a discrimination yahlukunyezwa kancane nithinike le ndaba mangabe mhlombe ukhona u13 year old ofila kanje yena akafuni kodwa ubona kahle ukuthi mina rather ngizihlalele ekhaya ngoba nje laphana angathi hayi ukuthi nje ngihambe laphana ngiyovula imilenze hayi no yes yabona ke kanjalo uya understandeka ndithi mina ngokwami umntwana makayente into ngokuthanza kwakhe ungabikho mzali utaforce umntwana bawo njalo kumthetho khamba uye enzaweni ethile ngoku umntwana akayekho into ngokusuka ngaphakathi ngoba egcineni mawutamforce umntwana ba makekhe into angayifuni egcineni utakuphoxa lo mntwana akubukanise nomphakathi mawumzali
umntwana makaye endzaweni ngokuthanza kwenhlitiyo yakhe ungamforce uba ingxaki ke mnganami ngoku nanzi ke ngoku ufostiwe lo but ngoku uyambonga unini uba eniphushile uzothola nebhazari uzothola ibhazari ngoku belayithola kubatanga foster unini baba kakhamba ibhazari lokuhlola zikhona vele uyanciba nene uyenza gown ku-graduate ngazo uyazinxiba nangani awukibonile ivideo ethini kade graduate ukuthi uyintombi yes graduate ukufaka ijazi ukuyaphi yehlisa isithunzi sejazi zokugraduate udegree somdala khamba ke ngoku-ke ufaka ijazi le-graduation ugraduate lokuba intombi uyabongwa kaloku uba mntanami usewafika kule age ulifakelani ijazi graduating gown certificate sokuthini ukuthi intombi ba ufike kule age ungaka wathi uyifakelani igown ye-graduation uyazi lo gown le ifakwa abantu abanjani abanedegree abanamalokushana untombi kanale yesithunzi sedegree degree vele ayivumi dlala ngama-graduate hayibo badlala ngama-regalia ngama-academic university hayibo ematshitshini University of Chichi yes University of ukunqoba kwezintombi mnganami i-graduate ngihleli la ulindumendo qhawe namntana ngizagraduate ukuba induna ngo hayibo yamathithi hayi naso kwafaka le-regalia man awuboni ufike banala ngoma ethi intombene yesiqule intombene sikutsholo lonke uba intombi enesiqu yes uvinge kayivume leyo nto ukuthi khona bajazela ngoba egqoka ijazi nje usho ukuthi ngayivuma leyo nto leyo yena hey ngoba egqoka ijazi manje ijazi yasetshenzelwa hey phela nokuntombi yabusebenzela phela washo usle le ntokazi le eyashona le may soul rest in peace Slave Bhinca wathi untombi banobani nje ibuphi umzi ubhekana nabo ngentombi hayibo naye yoqala izokuba i-target iyodwa eyokuba i-target amadoda ahlangana nabozwana lapha uhlangana nabozwana abavele bathi umthetho siyawuvumela hlangana nabosibo lapha ayikho awubukho nje i-challenge ukushelwa kwi-challenge phela ngizofika phela uzwanwe ungishele mase manje uthi hayi mina ngeke ngicheckele ngaphandle uyakhubeka kaningi lo nto ke ngokuzwana akacheckele ngaphandle uyakuba wena zwane mina njengoba mina ndithi mina kuwe ndijiji mina ndihleli la kulo sofa wena uthi hayi awusojiji wena ndingakubophisa ungabanjwa ngoba kaloku awuna proof yalonto hayibo unqana labo nomehlo ofike mhlawumbe nomehlo mhlawumbe uhlola akayigraduate langa lonto yokuba abe unomehlo akatanga choli impepha emaqala kanti graduation ukuba nomehlo sakalo uba unomehlo kaloku ngokusekhona abakufunzelako ukuze kaloku ukuzoba nephepha elikuvumela xa ngaba uhlola umntwana yiphi university ofala umntwana seyimoshekile ufunela ukuba yiphi university ofala amakhozi andiyathi kaloku ayikho university offer amakhozi ukuthi uzofundela ukuhlolwa uzwana akazwana lento ukuthi kusebenzisa i-academic regalia uzwana bekumele yena uyagxila kakhulu la ngoba uyumzulu mina angifuni ukuthi nigange academic regalia kaloku nalo mthetho futhi kaloku uphinze ufuna impepha mvume bamfati uthi umntwana akasojiji kanjani into etichaza ukuba uyayathi lento oyibhobhayo hayi asikhambeni sizayiqeda next time asikhambeni njengoba kagametho uzala inxeba uzala insizwa ziphelele madoda umoto gama mnandi ungaliphinda kabule moto hayi ke wathi sibhabhayise zonke uthi uzala inxele jabula bani jabula ntombi kagametho ntombi kagametho uzala inxele ibhodi elincane
Hayi boy John ubani John masuzisho uthi not ibutwana dincane not ibutwana onato futhi kulonyoko yini le isithwathi isibhaca chaza ukuthini not ibutwana dincane unato isithakazelo sakwaZulu uZulu wakwaBhaca yeah ukuthi nje nasho ukuthi ke uZulu nje lo wakudala nje uZulu wakwaBhaca wanibune dincane so describe bathi ubutwana dincane ngokusela ubutwana dincane onato owakwaZulu usho ukuthi yena ufute kulonyoko ngoba lana kwaZulu nina ufunde kufuze kuma wakhe ngoba la kwaZulu akunadi bu akunadi dincane sengiyizwa not ibunta kancane ufute kulonyoko hawu madod but uthini awuvale lapho ngitsasho namanje mina before ngivale hloniphani academic regalia iyasetshenzelwa lento awuvele nje uyithole ayifaka la mthuthu le ayifaka la mthuthu le uzakuthala no V ayifaka nombani ngizwa kahle lokho nje ngikushoyo mina kuphela hawu mafilakazi sendi umahla ngetinyo lemali ngoba ngifuna ukugqamisa uBhaca hayi ndithi ayivaleke indzaba awuzweke ino hayi umjolo udefeated hayi izikhuza ngathi umthetho hayi shem nobuhle uyanifeyila hlo uyanifeyila umthetho befani manje yonke lonto kumele nje ukuthi nje uyayivuma umdzala kalo la muntu oseyina 13 hayi manje bezinjani bekunomehlo wakho uyathufunela umntwana akafakwe ezifunela kade ngeke siphele le namhlanje ngeke siphele imnandi but ke siyabonga ukuthi nisivakashele sibonge kakhulu ngicela ukuthi nize ke futhi definitely hayi futhi nathi sifika ngokuke sobe sinxibe amagawuni wethu ke la ayibona next week siyabonga Mkhaya plus nawe bafuna ukusibhala sibhalele sizwe ukuthi wena uthini noba ufuna ukukhomenta lapho share and subscribe akube njalo road to 1k angithi yeah asibongi kungcono ekhaya ngone ekhaya